Malo le soifua maua, malo le lange mama, malo fo i le soifua lau le lei, a te o e Samoa le atunu o e pele le loto ma le nganga, i o e beia upo le pese le ane tomu ai le taa poru kalame, e wa o le Samoa, i o e. E o ia i le lanu o lo tapau, e le mawhai lava o na suia, o oe maa i tātou umo Samoa. Toi o folofa mwhaatalo whantu i lau whaafonga le nei fo i whaenga o le afiafi, tautua wha wau a lau BluTV po lau Moana TV i le nei fo ia so lulu a so lona lua o le masina o February lua fe lua se fulu le lua ma lo le fo lau o a mai le nei aso o a mai le tau ia e mai se o e lea fetoa e mafuta pe fetoa e ala mai talu lava le tai ona lela ia o nisi fo i sa fea ngai ma ngā luenga i le po ana po o nisi fo i sa usua i ngā luenga o le tai au ma nava mai po se mo le lua i le uli mtu langa fa pena maua se malolonga ia ma ila to o ma fo i sa ulu fao i le amata whanua ma le si uwhanua o fea fo i le atu vasa ma le atu tia sa ta se wailo tātou watoro ia le tani tononga mau tutu e le i alu i le seuta filina o le naa ai sa seu ma tātou angalava ma fai malu fai va o le nei aso i sio tātou watoro o le tau au na fo i le nei asiata le fo ua se e mai lunga o le tātou fola whaasara lau nei e ala i le tautua wha au bea lau BluTV e ma le tātou porkalame wha ai u ia o le tātou porkalame tasi fo i ua iai le nei tausanga o le Tautai A'e ma le manuia Tautai A'e ma le malo fai valo fia au sio tātou watoro ia wala au lava ko inga e firifiri afa ioi firifiri afa i latou wa faleo o ia so ia ma tapu ai a usu se ioi se mata tau le lea ia po alu falo fai va foi ia po ai lo foi le malo so le ru ia a e mai lo la le fata ma so inga ma le vasa ia o nga firifiri le o ma kofi er ko ia inga ma kaka ma fili le afa ma kaka ma kofi ma mai kau kai ai malo o le winga o se fa ilo ua taunu o manuia pe wa e manu faiva lo fi au ia o le fuanga na o le na foi upu tatu tara no ai amatanga o le tatu prokalame ia ai wa faila wa foi ona fa ngaina i so o lava se faiva o lo e puno wai o lo e fetalo lo ai ia matautu ai se o tatu tulu mai lava ya Samoa New Zealand Australia America ma so o se tafa awa o Samoa e ese le Saili malo se o tātou. Tino o whataro whanā,
ma ta baila vai mo te tele se yo I mo ngai ti manatu pe o le tala ya sao luanga I le mo tori mali toa le o tanto to e fisanga I fo I le avatuli ma le fata le o to sila bai ia va ia tu fo ia to komeni e mai se o to fa matalanga fa mo loto ia o to fa matalanga e fa o Sofia ai la ngono le fia ma la ngono le fia tau tuapea ia e se fo ila ma io mai la to fo ia ka ma fa ia fo io e sa mai le pu vai si a file tau sila me pale tau fa suru ia ia tau ia tau se ai o le tau le penga le nei fo iaso a wa por kala me fa nga solo momoli lo fa malo ma lo fa tele tanto company lango sua po tato sponsors o ila dole o lo o mafai ona tu ina tu ma au ina tu tato fa sala longa ile aso ba le lavaso le tato Pacific 40 ma le tato talofa voucher wa so ai fo ile tele o fa lo I Samoa e mai se lava inu itua le motu tele sala fai ia mai se fo io le motu I upolu ia le kante leo le tato PacificEzy money transfer io le o danga fo I lafo tupe I Samoa vave malu puipuia ia masaunga le mu le lei fa tuaina le PacificEzy money transfer ia le kanta fo I leo le tato wa onga le OCA Oceania Career Academy inai mangele wa fo I ia le lauliliwino taleni fa upenga yo le dua io istama taleni tasi arula ia fa lautele ala le kamuta io wa fo io le tele la volena lumanai o ngā luenga I tonu atunu nei New Zealand me se fo ni so atunu fa fo atu le nei fainga malo fa talo fo I la tou company la lango le sei Oriana le fo o to pale mai e to so mai le tou au wa le lango sua o le tatou fa moe fa salalonga sei Oriana le tama ia mel ma tou o nanga nai mangele le fale Samoa o le ngalo afe nei mo so fa tonga ia so le vaiaso ia o isi tatou company lango sua le fo o pale mai o le tatou Goodman Freight io e al fionga ni usafa persona pali ma lo lava sta imita to taltala no fo lungo le proclame ia tu langa tau fela wa inga fa momoli outa e fia lafo I Samoa valele ia po tamo va atele lungo le onga sami kamalaia Goodman Freight e te so tai ia le o tu ina to foi ia la to fa lo lo mai so tanto company telefoni o la to wa numero telefoni ia te fa so tai mai ia yoe alu ela ngolango pisinisi na eta to walo matamali yo se tato tro le ga tai leo le Maua App se taimi ono to sila le fa tala nonga ia bale fionga fo il fatto no sili por sili o le fo ia nonga kero ke le loa o le fo ia tono sa mo to inga nonga le e ta o le Maua App io kama fo ile kai pe le upa iti ya kaku te lo te I si taimi fo il manto fale wo ku ia ku se io se ingi kia po se sainga mangiru unga fa kau pizza au kere lo fai au te foi mai ia le na au sa moli merko ia e no foto foi altina le ainga mala fine mata alo ke ava o kal na Maua App la e ma fai e ona e o kai na ntuni tau ma fai nei ni usila ai ki li vai lo ainga Samoa au oi ko fiola e ke ia la ngau mai le pinko la vai nga le o le pinko ma ko ai o mare ku pengaru le pinko sa o ma tua empty fa solo a toi o se me ai se me angole ai ku ia ku lo ma le kiri vale Maua App fa mai o ko pizza ia le na o ka mai au se talia o ka mai ni usila ia e tari ai fo ile ngau a ano il ta longo le nefia ia au ni so tato company lango sua na ila to sa marianga le mo fai ona tu na mai ga ele fa ngalo ina la le Maota Samoa ma le tatou pamkesi na I vaitele afia nei wa le fa to mo ina lo sa me se fo le supermarket tele ni so tatou proclame mai se fo fa tele no ngai le yaso manatu maua fo ile tatou vanoa ia e fa tele no ai ma le fio ngai le Minisiter o PacificEzy ma la manuia le ftalinga ya le atinu Wayne so ya lo plafio ngai fo muina ia ai se taimi o le tatou proclame manatua ia sa matua I lu lau proclame uma mai se fo o sketu fuafuanga fionga I Minisiter ia na le mawai se tatou vanoa I le sona nafi ia maono suia mai ai tulaga o tatou faatalanoaga manatua o le aso lulu lenei e tele lava ina mawai le tatou vanoa ma le fionga le taʻitaʻifono soga le laau le malietoa po ia foʻi o le Minisiter o faatoʻaga peitaʻi o le la ua maua I le aso le tatou faatalanoaga ma le fionga I le Minisiter
o pisinisi malamanui o foi o Minisiter o tatou valele io le ua fa mautu mai le parlemene malili ia ua le ai se tatou valele ia le ai o le au ia te lo au fa o tatou ia le vaenga le o tele o ia talua ono o tulanga o ila tou lo iai mala maanga tu i vaenga o lo afuaina na una we vatu valele ai a fa pea nga sau se fa to fala inga wa fa sa tapu e o mai le unga na toi felele ia tu ni valele io ese mai tai no tanga fa ma iro alu temile pe ngai la wo kau fa ali lo kekele ia la ngol tulanga la ia o lai manino wa kot pai Samoa ewe ia I still welcome lava ia e New Zealand Qantas mana inisi au company valele fo ia nisi o tunu tele e mawhai lava o na malanga tu tono Samoa. E o ngā whale nasi tau pa uai ma te leini nei competitions fo ia tūlanga tau I PacificEzy. E ui o lea. Ia, ma ose whaalau te lenga o lea ma tā upu e ngata fo I lea o nei nisi o vaenga e fia tala no ai. Ma si tato tau sa I ili atu. Pe o tau iai se tala lata mai. Ia I si tasi fo I o li I Samoa le na malanga tu I ngā luka whaavaitemi. Ia le fo o ua ma I mawele soifua. E se ala tūlanga le tau tatafa mai ali I malanga whaavaitaimi ali. Ia, ua uma le whaamai le sao so I nei ni usila li tūlanga fo I lea o le lave vea o le eskengi. Le fo I nei una mawele soifua si tasi fo I o uso le mātou fo I fio anga I sa tupa I tea I o se uo mamai fo I a tea. Ia, manisi lava fo I o le tōtele. Tūlanga fo I o le lave vea I o ta vale. Ia, mawele soifua. A o lea walo na lua mai I au se tā lia I Tasmania. Le fale vele tūlanga tau le maliu ai. E au noma se mafuanga. Po se, io se tau whamatalanga I lona afuanga. Ia bada tua foi peo na sau noa le whionga I le Minisiter. Inisi o whaatalitala noanga. O ka ngaka I ave inga ruenga whaavaitaimi ele o la ua inga ngaka mama. Ano pomonia. Se ivanga nala na whaapi o pā. E le fo mai e ke rua mansangi le nga whaiala ukilia. Ia o tu sawa o na manu le tu nga mena le tele tati fa longo tunga e rua ko ka o fa longa ia o la ua o ma war pepper king ko up yo ere ka ngon tanga fa pe nga luenga ia ale foi la ua tu me ni fo I a lo mata fa na wole atu ia pe o si tu fine fo ile sa tinale sa mali mai pe uru ma sina tarwa ia ale la ua ia I Malaysia si tatu tau sa ile tu pe mo sa tatu no o to umale lungo tanto proclame like love and share fa talo fa toi fio yo le tala le lei e ini so fa au fa fia ngai ngamola to fa tu le ute vai toi me se fo yo tanto o ma pa anga masani boli la fa malo ia ile so ngatu sa mau fa tata mati le lua ma le tausi le mafuta mai na i ele anga le yo le dual na to fa fo sielo to malosi e tu lango fa mai se ai ia malo lo fo ia le tu langa I le saunioni mata pena I tu langa e ono sa ti ai le soifua le uto fa fo sir malosi o lo songa tu jamau mo le fletua me se fo elo no falo ia manisi au tatou Samoa o lete mai mo mai ai sa e a fiel fa mai au to fa fo sir le tua lo malosi to fa vol tatou proclame pe mai tatou fa salonga fa PacificEzy nei. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Mama Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Mama Joe to do my shopping. Ole si tūlanga pitusili o le tāu. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaangale e whaatau o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le te whai ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash. Ona inu e le tamao le ainga. Whaatea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua lava le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Ua iai nei le au nanga fou e whaingoina o le Maua App. E mawhai ona o kai mea ai, ma o le a momoli sao atu I ate oe.
Whaingoa fie, ngā olo taina leo penga ta whailangi. www.maua.app. Ia ngā whailoa lau oka mea ai. Toi whawhero ia tu Samoa lau whaafonga anga li nei vanga lea whiawhi le tātou proklame na toi whoi mai tātou malolonga. Peo no whailoa le seunga i le amatanga o leo maua le tātou whisau tainga ma le whionga i le Minisiter o pisinisi ala manuia maleipa. Le whitalinga i a le Leatinuu. Po le whionga whaafomui nā wen so i alo. Ia ino mai ai le lantou whanatanga whaar kāpene teile nei vanga o le whiawhi. Ia o le ala uti whiawhi whailoa anto le ua pale mai lunga o le fola le tātou BluTV e mese fo le unanga le Tautai A'e mre malo. Le nei vanga o le whiawhi. Whaatalo whatu i lau whionga i le Minisiter o pisinisi ma la manuia maleipa malo le pale le nei vanga o le whiawhi. Ia langi soifua foi lau whionga Asiata. Malo soifua malo por Papatoetoe malo ngā lue nei aso. Malo foi le Tautai A'e. Ia o ne ua tātou toi whailoa i le por kalame. Ia masani ai. Ia whaatalo whatu foi si o tātou i lātou rong whaina mo mai tā por kalame nei vai aso. Ia po aso masani foi vai aso te tasi whaatalo whatu ai malo soifua. Ia malo le soifua maua. Le ua tā whailoa i le avatuli ma le ava whata i pe o le Maota o le Manukau. Ia o le vava i atu suru o le tino. Ia o le nā lava i whaafuisia lou malosi ia ofisiri a manta lava. O le ua mawatu le atuava ma le atuasa i tūlanga fo o le parlemene sa whisoua i nai upu. O whainga malo i le Maota o le malai o le tāna mamanu o le Leatinuu. Ia mai au fo i tau whanatanga whaare kāpeneta o a maisi o tātou Leatinuu i le nei taimi o le whiawhi. Ia olo peololo lava manuia lava ia o ia fuafuaga i o lo whaiam whatetali whanongonongo se update mai i New York i le aso ma le aso. Ia e tūlanga i le whaamai. Ia o pole ngana lo iai a o le Leatinuu ia o lo file mu lava lau whionga i le aso ma le aso. Ma lo whaawetai, ai wai tā uailan le tūlanga i tā penanga fōi e meise o le puipuinga o le whaamai. Wai tutonu o tātou Leatinuu e ui o lele i pepesi. O le utau maua fōi u whaupopo le si tasi ua tolu se furu ma le tasi ai. Ia i se tasi fōi o tamaitai fō mai o le front line. Ia po ila tō o mua au o le tātou. Ia o le asinga update la tamai au le hafoi sau fina ngalo. I le whai unga fōi a le avita avale e mai se o le se tasi o tamaitai fō mai le sa le tauna whaano fōi se a e whai ale la whai unga o i tua. Le nau lava fōi pe o se kupe kaukala ma e ui e le o whaamaunia se pepesi i tua po se o noa afia. A o le aso fina ngalo i le whai unga lau whionga. Ia lau whionga, se o le vai ngā le e nei tātou tangata i nei Samoa. E le whaataua ina le tūlanga o iai le whaamai teimi nei. Wai vai fo iai le ngafa le lei o le fo i tamaitai. Ia o ti tatunu o ia o se tamaitai tau soifua. Ia te tau fo ona iai le tūlanga whapena iai. E le whaataua ina. Pei fōringa mai pei se mea e maha ia te ia le tūlanga lea. Se tau ana whaataua le lei. Ia, e tau fuina awe tūla whono ina ia mawhai ona maua se whaasa o ngā fōi ona mata upu. Ia o tūlanga ia masani ia o tātou tangata whainga wenga. E pei le mamafa te le ia i la tūlanga le ia. Ai mai se o lea o umana whaonga na malo le 2 miliona. E tau mawhai e pui e wha ia Samoa mai wha mai. Ane ia whio i soloa wha pēr. Ia peo re tali atu lea, it's very irresponsible. Ni tūlanga ia lau whionga. Ia ai tāru sia e le to ini mea o tūlai mai, manisi mea to tupu mai. Ia peo sila fia sa tūlai mua mai fo. Sia sia o tali in sa alu ngā noenga whawai teini. Ia o ila tau lo tau si soifua. Ia o la tau ia lo tau sier soifua. Ia peo re tūlanga lea lau whionga. Ma lo whaawetai lau whionga i le Minisiter mo lo whingalo. O tae au le sa ili se ma whaatara noanga ma le whionga le Minisiter o leo ma whare pui. Pei tai wau manantu au te whaavesili e tupe ia. O lea e tau atata mai ai i le popolenga le tau tupu atu i le mātou mai tau atu. Se le mea le o le tūlanga fo i le o le pio le malu ai o le puipuinga. Le ai to e come down le alo le tūlanga lea o le tau whai mea ma se tau i ai wa e kakau wawala tunga ma tunga ma saronga. Pi tau atata whapena ia wa o le alau fu o le oitua lau whionga.
whamonmole. Ia, olo iai ia securities po leo foi lau te vaia. E leo na malo, lau te leo. These are securities. O le tūlanga foi la lei iai. Ina ia tiro le lei le fianga. Ma le mautu, ma le manu pui a. O no fuanga ie whanofo baba iai la tau. A wale le whamai COVID. E te tau an whatau o uma e tangata uma lo ia ina. A mese lava ia le i la tau lo paia ia fale ia whanofo isea. Ia me la tau lo whainga luenga na tūlanga na. E o foi la pita pale renga lao. Pele ia sona fina ngalo. E whapea tu ele te tau ona e. Ele tau ona e tu ua le mea nei ona o tūlanga leo lo ia le whanofo isea. Ia o mea uma ia. Se o vai nga uma ia leo lo tau whaineta tau malo. Ina ia tau whai e whaulu I mawhau tangata. Ia le tau o tele o le tūlanga le whaatino te mine. Mara pui ngau Samoa. Ia e mese. Pui ngau foi o ia malona ainga pe a o te me. E o tua itua. Malo whaavitai lau vionga. Matai tuina le mamalu lau tele. Mai se fo le mai moanga Samoa. Le matanga o fio whela fo inga I tono le parliameni. Ele son nafi ia malea so ngafua le santo e usu ia ile fono tanua na malolo mai. Ai mai se ale pito la au lau fionga manta ngo fie fo ile tula I mai le fa maninonga o vaenga sanu numi maso na fe leilo nga ia ile telefo I o le to fama le utanga. Ai mai se ale tula ngai valele mfauna e sau noa lau fionga ile tula nga wato ai nei mata upusa langa langa. Ai mai se lava le tula ngai le tanto valele le u fa le ngai na le au ina mai. Ia o le mata upu na o le va ona pe po e mate. Ile masina po ro masina taluai. Ele o ye se fo fonga le tatou whainga malo e te wha wawina le atina. O le o tatou I loa uma matou sida fia. Ia le tūlanga I eita alafu. Tūlanga whaatinoina. Le a fianga. Ia le fo uma na moli mau. Ele Minisiter o waalele sari. Ele maa fuanga ia lai ona le mwhai o sauru waalele. Ele mawhai ona la wini pasese mawhialo ni ele mawhai ona mai se pe mita mawhai ona wese ia po tūlanga ia lo tau mawhai mai la vai la tau justify le tūlanga lea ia ai ele tupu na tūlanga o leo ua uma na whaale atu fina ngalo whainga malo leo e teini le hofso soani mai matamai te pārmia ia o le unga na namta upulau fionga o le eiti tātou wali. Malo whaavitai. Nao o le whasi walalava leo te fia mana o ia sau noa manino lau fionga wa o le fo iwa te le tusinga. O le tau whapea mai ia le itua ngai e mawhai au na avatu ai whaamu moi la longo fua ai whao ngā vuile le la uta. E mawhai ngā whai le tua i ngā mei lungo ni pasese ni waala u pasese mo tangata. Whe mala ngā i o pe o le whaingo ka avare fu ia ngā ngā whaamu moi au no fua ai mawhai ona whela ua i ni uta whaamole mole. Ia atono me whaina whaisia ia inga whapena pea whape lele atu I nei aru savai. Sau pe lele atu I pia alu I tutuina. Ai le mawhai ona tūlanga whapena I Australia ma New Zealand. Ona I sila fia fo I sila fo lau fionga. O lo iei tu la fono e pui ai tangata whaingano ngai New Zealand. Mai le lato whatino ina I ni ngano ngai whaiol fisi ta ini pusa mamafa. I lunga o waalele. O te loa pe uma mena lea leinga ngata ia tātou pusa ia watu I o le 2 kilo. Pe 2 kilo foi pe awha pe mamafa tele. Pauna ara mamafa patu la fono ina. E pui ia I tātou whainga ngai New Zealand. Ina e mawhai ona o te tonu o le anga o waalele. E ta si mai mea ia I whafu. Ai awha pe lola e tu I lunga o le waalele. I pito I lunga. Ele mawhai ona ave I lunga. Ele mawhai ona ave ni pusa ia po ni kapo ia lefa tino mai e ave I lunga. Ona pusa ia. Pe fast food kilo le mawhara pusa e tasi. Ai masalo a whapea e mawhai na whatau nuus tūlanga whapena. E mawhai na ave I te tonu. Ai ngata le 2 kilo. A ole si voi mea. Pe tala whea ngai ma mawhai ele au whai ngā luenga le ramp I au kilani. Ona o I lunga waalele e lau mai whafo
se uka whapena mai te tono le vaalele. Ia ele mawhai. E te aua ia wale whawhoi no whainga nuenga ni malai vaalele nei. Ia ma yo saina o se Amerika le meno iai. Ele mawhai ona whaatino inga. Ini vaalele paddy load means ole ua lau i tono anga. Philosophy e tonu tama whainga nuenga ma ifafa. Ai tala whea ngau i mo a container wa whainga load i lunga o pai lati. Ona roll i lunga vaalele ma watu ai. So ona fo i mawhauwhaunga. Ele tala whea ngai o ngai ele se vaalele la uta. O vaalele la upasesi. Ai o fo fo ila. Pe mawhai ele lisi e vaalele lea. Ona talai ese no foa. Ma toe whapipi. Ona o vaalele. Sa mai o vaalele e la uai ia pasesi. Ya. Ele iti tiro le leila ile agreement for le lease agreement. Pe tar fe ngana fa yestu nang fa pena. Ia na umatala, ia o fa ia la va tau su e mai oni mea. E ma fa ye ona justify le mai al valid ar mea ia. Ia e se ma fa ina lele mo. To an fa ile ina patino mea na mun. Ia pe ortali tu le la ufiong. Ma lo fa tai. Au ia ta fatar nongan me ta upule. E atangia mai fela fo ina i le parliament i le manto mai tau atu. E whainga ka kelenga ka lia le i tua ngai e mai se lava fo i le sa tu i le foe i le nofuanga le wa se e ila ufionga. Ona talia le tūlanga i le a mai o le vaalele i lanlo o le mafua anga fo i lea o le o airworthiness. Tūlanga i lo na saunga le mu. Ai ile mantou mai tau wantu o se tūlanga pito i lau walunga lea ma ale. E ta tau wai ona le avatua se vaalele. Le anga o le la tio lai masoi fu o le tu. Ai peina tu ofesi nei wai nga fesili fo ile le na ia failo atu ni kopi ma tūlanga fa pena. Pe mo ia o le e te ena mai le tūlanga lea lau fionga. Ia, se pere me wo o ie. Mana ai vatu se li poti ma se kopi. Ar te mina la tau whaatino ina e whainga ole vaalele le au mai. Ele ia ma se talanta o mai amatou a me whapea mai. O le kopi lea o le lisi. O le kopi lea o le mea le la amai ele vaalele. Na o ala tau whai. A le la o te mina whaafo ie. A lo mana a vatu se li poti. Ma a vatu ia ni kopi. Ia, ole li poti mua o le eita alafu e palus 4 milion. Ole li poti nona lua, ele mawhai ona lele vaalele, ona ele mawhai, it's not airworthiness. No wingi. Ele mawhai ona lele. Pe a veini tangata i tonu, pe a veini kako i tonu. Ale mawhai ona maia le pe mita na e lele ai. Ele mawhai whaatino ina. Ole nganga fo ele whai mai. Ana mato ina, ole vansau vaalele. Wai vaila mo le irresponsible. O se tūlanga whape. Ana mato ina, e mai ar vaalele. No winga. Ele kia ne ngau 4 milion. Ele kia ile tūla fono ele whaina a vein tangata. Ai pawar me ele mana o. Patau nu or me mana o. Ia ele whaina tu ua whainga maloni. Ni tangata irresponsible whapea. E whao ngā se mea o lo mana o mai ei. Whaatino se mea o lato mana o. E justify ele se sa whai. Ma tūlanga sa lato whaatino ini. Ia pe o tūlanga lea lau whionga siata. Alo fa tai lo fionga le tinu la u mei mai le vainga le seasonal workers o le fo manu mai le isi tala fa vau o mali wai pe mai wai le soifu o se tasi o talavou i o tama lo so fitu to sanga mai le fionga o papa i pulei le motu tele i se la fai ina ua mali mai ai a o yai o ia i tūlanga o ngalu fa vai taimi now ele o fa alia mai le tūlanga fo ile le fa pena afia ono o ngalu nga pe tai e leo mai loa le tūlanga o le maliwa i o le fo'i uso po le fo'i atali. Ai o atu se whamaunga i le ofisa lau fionga po le ase talalata mai e tusa i o le whalavelave. Mole mole. Ia, e mo moli lava wha mai senga fo'i le ainga whanonoa. Ai me se fo'i mātu o le atali. I le tūlanga o iai, ia le tūlanga fo'i sa iai. Wa le sali potia mai e sao pe sao le il falolo sao le pas ya on no fola e tono le pasi me sao ila to ai o te me tu er pasi a o fiu tau
tau whanulunga o li potina lena mai. Ia o tau le maolo na mana wa matulanga whapena. Ia o la wala Jamie na o toile ambulance ma me whapena. Ia awa wale whai ona se where atali ona ua iesi tulang whapea. O le foi la o mako faule le o ele pai unga fo ia tatou whainga malo ia me se foi ma. O la tau ia la au mai tulanga ia tulanga whapea. E tau na whai siu suenga autopsy. Pea mai nei ina ia mawhai ona I loto nupo le alma fuanga ole maliu. Pe iese mafuanga walai ona tulai mari tulanga lea. Ina isu suele le e me se lava ila to olo mali liu mai whapea ni mai yoso ma tulanga whapea la. Ia titau an whaisi suenga le nei. Ina ia whaamau ni tonu ai po le tonu le cause of death. A whapea lava olai e maua mai se pepa mai Australia se mafuanga. Ia tawana titiro pe ia tatou whainga malo. Ia me se foi mo longo ina ole ai se mafuanga. Tonu ia se me foi e tawe ona I loa foi tatou whainga malo. Ia ina ia puia mai foi la tau oro ngā nunua ngā mga whawaiteng. Pe ise me o mafuai. Ia ina I whaatoanga na o lo tulai mai ia le tulanga lea. Pe ese mai la tau o mali liu pe la me vei ta vale. Pe ona tulai mai mua. Ia o te mine e tawana whaise autopsy ina ia mawhai ei ona malama lei ia tatou whainga malo. Ma maua lei mai se li poti. Mo le mafuanga mali o le atali. Ia e pe ona whai atu. Ia e nau ngā ia o matua ma ainga. Nei o e sa ili le manuia. Ia e tau te leilo le ma maule mele ia. Ia le fo fai ia inga ina ia whai oni toi wha foi. Mai se ona tino maliu ni Samoa. Ia watu langa o mai tau na wha tino. Ia pe o se tali atu lea lau fionga siata. Ma lo fa fitai I o e ma liele sa unoanga lau fionga I te Minisiter. Ia wa a tau wavala nei tātou lava matenga mai se fo o se vai ngā wha lea I se to mai wha fo mai o lo iai. A fua I le vevela o lo ia. Wai tasi lea tūlanga me tau tia e ono a whai nai le soifua. Me se o la tofu. Wai e karango le vevela o Samoa le tai tutu le mtua inga vevela e ono o iai. E tūlanga o si tete whapene Australia. Ia e le whamanta o iai se tūlanga I le toe tau au taluina o tūlanga I suenga whafo mai fo I lele kilia. Pe o le tau li lifa iai se vaenga e tau whafesilia tuai. Manta le ono toe sila totoa lau fionga mare matanga ruenga. I le vaenga le ina ia le leima maoti tūlanga I kilia I la tau awaina iai se vaenga whaala tua fo I lele e kau kope mai e le fo mai se li poti ono e whai mea ma se tau iai lau fionga. Ia tūlanga umana lau toe review te minei. Pena sila fia lau ta o finei le o atu tatou ngā lue ia whaapai taimi mo te minei. Se toi tilo tatou whainga malo ia inga fo. Ia me se la tūlanga lewa sa unua mai ai. E tau fo ona aves whatonunga le lei. Pa ai le lei se fo mai le lei. Ina ia mawhai ona mau mai ni li poti wa te minei. Ia ale process lei ai. Ia e whaatino lava fisiko le fo e la tau ia fale koleni. Ia e whapena fo le fo mai ma whaata. Wa e whai umala tau whaata. Ina ia mawhai ona maua tūlanga lea. Ia o me umalawa nā leo la titiro iei ia tātou whainga malo. Ia me se whanu mitanga nuenga lau fio. Ma lo fa tai ono le tantai mi wo lo fo mo mia la se malo lo nga lau fionga o lefto a mai se tau fo tanga umi le kapeneta. Ia o na inisio ani na inisio mata upu tūlanga fo I o le tanoina I le kapeneta fo I le nei vaenga o le aso ai me se lava I fito I tonu le matanga ruenga I fia whailoa Amaya lau fionga? Ia lau fionga o whaiunga kapeneta e tauna ta atia mo le duasfu whai tula. Ia ona whaila ia fuafuanga na ia o mata aukula e tanoina nei. Ia fta confirm I lesi kapeneta. Ia ma whaadua I loa. So e le whaila no tanoa to e lau fionga. Ona o tūlanga ia tauna whata tali se ia mai tua ia le pepa lea le whaka po le whaiunga kapeneta. Ia fta whaila ia ona tanoina mata auku ia lau fionga. E pe amo fo ona sa no ia te mai tai pa mia.
ba lo fa vitai te orunga tula la fa visili wa u manatu ono le veto anta to felo ile talu mai ona mai ale usu ya yo le fono le pa le mene talu mai le mano longa sa ye ono le pui ngai le fa ma e o so fina ngalo le tulanga i se fai pule fo i o lo uso tu ofe ai tulanga o i tu malo faleta le talenga le pule rimoni tu sai fo i o le vaenga santula i mai ai le ulua i aso le toe tau ofianga ia le sa fa malo lo le tu mau mo le lusu mo le fai tu la ia le fo to fo ia tu le so fina ngalo fa le fai pule sinia tu lo e te tonu o le pāle mene o fa mato se ono ana anga le te tau ona fai mavainga ua fo ila to wolo ta pena penatu ia o si uso fai pule foi ia o se wo le foi ia ia me si foi o tulanga ele ma van no foi le tu malo faleta wa o faleta lua a le fionga ia le pule faleta tonu ia o tulanga ai e tula i mai me fa pea o le tau fai lava tu leile isu e loa lava ua savali lunga o le fin line ia me se pea fa tino se fuafuanga fo i interview ma tulanga fa pena ia taua tele ia le sila fia fo i o tula fontu mau ne ia mawhai e lo se mea ua mai whalinga whongtala ia o ni tanoina se tala nole ia ai wale whaintu ua wa tal noa i lava ia sa ia le ngangai a tonu fo i o le ase fina ngalo wa ia e fo i resi te me tauan whatau no pia ia mor sila fia fo i isi sui e leile wa whai te mine o lefto a mata ia fono tanga pan ia o ngā fo i mo isi sui whai pule le ngā talai tu nei fo i tu ia awa tu le ia le isu ia i te whalongo atu o le a o lava la so le eitu la fontu mau ia ai le ia le titilo le ia ia ele se mea le tuli o se sui fai pule me Maota ia ai mantua fo e na pero tu langa le ia mo la ole usa the first warning le pa malo lo lusu fai tu la ato tu lai o fitu aso ato tu lai me foi ia to fai lo fai na palot wa tu langa o le tu la fono tu Maua Maota ia e tawa ona usta ia te tonu la fo sa mole fionga le fai pule ia le fo uman fama vai ia le fo fama ngalo le fon ftalai ia fa pena fo i mato ia wa le sesi fo le uso fai pule o fo tu lai mai tu langa fa pe ia e te langona lava fo i le fanonoa ia ono tu lai mai sesi o la to o masani ona mafuta tu langa ia ta tia ia le ta tonunga po fele tu ia le mesidi e tawa ona tato staia ia le foi tu lai mai ma o ma olo le foi sa fa te ma o ma tuli ma o ma palmen ia asa ia la la ele leila le ala pule e lo so fai tu la ma o tuli mo tu ma palmen ai le se na sala ia le la sa ma o lo tu ile famsinonga ia na fa sa o mai tu langa le ai fai foi na ia tawa le ala pule en faena ave famsinonga tu langa ia ini tu langa onga ia me sili ia le wa toe fio mai fai pule ia toe nga lu ia ma nga ilo luma ia wa fole mana onga le tu malo sa to fia il parmen ia po se talia tu le siata ba lo fa vitai ia la fo tu sau no fai u fa vitai tele mo le vanoa ia e te urunga mai sau no fai u mo ta fa tan no ne fia filo fionga ia fa vitai lava e ia me ta upusa o fia tan no atu ai ona to tele la to wa ye foi nai fa upunga fa pe o lo a inga le na mai ile va le na mai respect ia pa mai o usa sa ile le pepa e o mai e tangata ia e mo sila fia le ai ele se tu langa fa pena ele ni ai ma o tele tu o fo ini ai ngai se ava no an fa ye o no mai se me fa pe o lo le lo fo na o ye lo ai i tu langa fa pe o le tinga ngai lo le pisit fa ma ai le o mai fo i lunga o ye inga lo su inga
ina mafo'aga na alai ona o mai ia lea o te nofo ma le lisi e le fai ona o ta'u atua le lisi ia langa e manu foi ia lalafaga o loo a'afia ai ia mesi fo'i āiga o loo a'afia ai ia ta'atia ia fa'apea ia mesili ia e momoli atu fa'afetaitele i laufioga e mesi foi fa'afoga'aga se o tatou atunuu na tatou mafai ona maua mai nei fa'asalalauga nei aso ia e tatou i feiloa i se taimi o i luma ia e manuia nei afiafi po nei po ia e galuega fai ma po kalame po to nei aso soifua ia ma ia manuia Whaafetaitele lau fionga. Se au e tanoa i le tūlanga whai ulea ua sa oe le tana whawhawhine mantou i sa la whai. Ka fio lai loko ka ngakari. Ia ui o lea. Ia o lea ua manino mantou le vai. E lai loa fo i lau fionga. O lea na maua mo tu ngā awha whapea. Ia ai no tamanatu. Ia o lea ule fisiringia wai ka keiloa. Ia o mo meo tala fo ia motu i lungo le laula au vai le whafonga Samoa. Ia ai o lea ua e te tala le au awha manino. Whaafitai fo i lou whingalo lama. Tā whairoa i le vai aso fau pe ata i tai atua i soifua. Mai se fo i a whamanuia le tua. Palengo le nei i fiafi. Lau whatele atu. Manuia le fiafi lau fionga. ia soifua ia ma ia manuia lau fionga Se fo. Ia. O le whaatara noanga lena ma le fionga i le li Minisiter. Le whatelenga le atiru. Fio lai ka ngaka. Toi whaoru tātou poklami. Pe a mai a tātou whasalong whapisinisi nei. O le Oceania Career Academy, o sea o ngai mangele ua whaatuina i le pūlenga le fono mō tangata Pasifika ma Maori. O sea o ngai mauai le tomai whakamuta, whapea isi anga wa esese. E talia so se tangata mai le se furu ono i le wha se furu tausanga. Mai a o nga fua li ima tamai tai wano fo mau pesi te seni New Zealand. Whaafso tai nei loa le OCA i le overu se lau, ono lua lua, valu fitasi. Pea siasi le website www.oca.nz. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota mwha moli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma ki le vaina fo i bolu po o sa vai. Whaafso tai loa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orua fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orua fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu walu. Bo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Ia, toi whawhero i atu i lau whaasausaunga Samoa ma lau whaafafonga anga i le nei whawanga le whiawhiri toi taliu mai o le whaauawino le tātou poroklame. Ia le nasa e mai moa i le tātou whaataritala noanga ma le whionga le li Minisiter o PacificEzy ma Lambie. Ia, ma leipa le whitalinga i a Leatinuu o Wayne so i alo. Ia, inisi fo i o vaenga se tatawai o na whaalau tele. Ia, ma le sila fia fo i lau tele ma malu si tātou wadro. Malo le pale, malo fo lo sai, ma na tole si vaenga leo le ase e mai le tātou poroklame. Le nei le fiafi. O lea ua stand by mai ia le whaataritala noanga le nei na whaataunu i nei le aulia na lela. A le tausala ia pea, sui o le tātou BluTV, ma le tātou Tautai A'e ma le malo. Ia, ma le whaaululunga se tasi fo i o whaaululunga o se au nanga. E fau lau vai atu tutonu o Samoa. Ai o se au nanga matua tā ua tele. Mo le lau silafia fo i o tātou watunu. Le au nanga le uta ua le Sky A'e. Sky A'e ma le Maua App. Le ala na whaatara noa i le tausala ia pea. Le whatalenga ia whaso o tauloa Saili o i o le CEO. Ia ma le chairman te fono ma le whaatunu sili. O le foi au nanga o le Maua App. Ia me se foi la o le Sky A'e. Le ala o le se au tia i le tātou poroklame. E awa fo i lou silafia o le whaataritalonoanga le taimi ana lela. Whaatalo whātu Asiata, ia whaapea le mamalu o Samoa o loo mai mo mai i lenei taimi. Tā lofa lo a fionga whaasotawa loa Sam Saili. Tā lofa lava, whaftai lava mo le avanoa. It's great to be on the show today. Sam, thank you for joining us today. But how is Samoa at the moment? Yeah, so Samoa at the moment is a little bit unsure at the current situation. We've had our first hard lockdown last week, and that was very strange for Samoa to go into that type of restriction. But the
the indication from the government is the virus is contained. So that's we're praying that that continues, because it's going to be very difficult to experience what every other country in the world has been experiencing, but Samoa has been fortunate. But this is going to be difficult if it actually gets out into the community. Well, we understand that the Samoa government have moved quickly and swiftly to ensure our people are protected. But we also understand that Samoa now has the same technology as other countries in monitoring the movement of our people and COVID. So se fesili, whamela so tala, so whamatalanga, e whamalama atili ai, le Tracer app, a wale tātou tangata, o mai mō mai le nei teimi o le aso. Right. Yeah, o le Tracer app, o se technology, it's a technology to try and help ia tātou Ministry of Health, because the normal tracing of if there is someone that's got positive is they do interviews, is that they find out who they've been in contact with, when, where, and that can take days to find all of these people that maybe have been exposed. But with technology now, Leala will create a Samoa IT Association, as well as Sky Eye Pacific, Le Samoa Travel Tracer app, sponsored by the Samoa Tourism Authority in collaboration with the Ministry of Health. So ile tulalia, in terms of doing the actual interviews, that can be much more speed up, that we use the technology to just look at their logs, who was close to them at what particular time, and immediately contact them to please self-isolate and wait for the ministry's next step, whether they come in for a test or the ministry goes out and do a test of them. So it's just using technology to make it more efficient in trying to limit if there is a community spread. You know, can you explain to me, the Tracer app? Because I'll tell you, or mum and dad for me, my mau gaming Tracer app, file mule fale, they, our parents' advice, just stay home. But what is your advice? The Tracer app. Yeah, the Tracer app, oe, na pui lo ainga. I thought pe foi le mamalo la tunu awa a fa pe o se taimi le sa Maua o ele virus a tele o sila fia ina. Ia e mawhai ele Tracer app ona whasosoani e tracka i mai ia tangata ia sa e whetau ia i le aso, fa pe foi pa alu tō mawhale o loa, ia e mawhai ele app ona not identify, but e whainga noa uma ia numera tangata lai e lata mai a oe. Ia mawhai ona whailenga luenga, whawhainofirnga luenga a le Ministry of Health. Ia o le Tracer app foi, o se e le whaanga sa internet. So it's very easy to use. It's created specifically for autonomous use, so that once you install, malonga install le Tracer app, you just leave it for the app to do the scanning in the background and collect all the people that you, the phone numbers that you come close to within 2 meters. So, scanning. The app does that for, the QR code scanning. The QR code scanning. As long as olai on the app, malai on the Bluetooth, then the app would do everything else. All of us, we download hundreds of apps onto our phone and then just forget about it. And this is exactly how it can work. You download it and forget about it, and let the app do its work. And only your potential risk, then we'll contact the Ministry of Health, upload my EO information so that they can have a look at all the logs of your phone, of your contact tracing, so that we know whether or who we need to contact, or who the Ministry of Health needs to contact. Okay.
what about the concerns of our community surrounding the privacy of our people who are in Samoa, which is probably a big thing as well for our people? Yeah, ma ia tele fesili. E tā ua tele, ona e toa tele nisi o whaisina, they're concerned with tracking movement. Ia o le app lea e le ai ma se location e trackinga. So o le app, it's the paramount importance o le privacy. E le se noa there'll be no names that will be written down, or you have to register with a name. You don't have to put in your name, and there's no option for you to put in your name. You only register with your phone number, and that's all the app needs is your phone number and access to your Bluetooth, and then the app will do the rest. So there's no possibility of identifying you from the logs. It will just be a phone number and the phone number of everyone else that was close to you within 2 meters in the last 21 days. Oh. No, thank you so much for that, Sam. Yeah, the final question, o le ale whautuanga sili mo tātou tangata? Yeah, o le whautuanga lava e mana o mia lava le install o le app. Ia mawhai e ona whailinga luenga le app and try and protect you before the virus gets into the community, because once it gets into the community and you don't have the app, then you will not be able to be identified or be contacted by the authorities to let you know that you may have been exposed. And if you get COVID as well, then your logs will help the rest of the community so that the ministry can contact everyone else that's in the log of your phone to please isolate and then try and contain, because as we've seen globally, once it gets out, it's very difficult to contain. But this is one of the most important tools to try and contain the virus if it ever gets out. Look, whawhetai lavaloa whiunga for making your time available for us and our team here at BluTV. Back to you, Asiata. Ia, lena, malola fo I le tausala ia pea. Ia, nga te leo le tātou whaatatala noanga. Ia, malo le whau I lo whingalo Samoa. Aua fo I sa I lo whingalo ma e fo I di whapea mai le wha Samoa le tausala. Ia, le tua whine. Ia, I le tātou wanganga I tasi. Lango leisi ma fisosoani. E uma e fo I ale nei tausanga o mantua I se kue li lava fo. Ia, tūlanga o whaatatala noanga me se fo le tautua. Ia, si o tātou tausala po le tua whine ia pea whaafitei tele. Samoa le tātou Tautai A'e na male unanga le BluTV le nei vai ngole fiafi. Ai se la manga o le tautu bali la foi fonga va tele matua upu o lo tanto vano nofo. Ai fo I se upu pa o papa I lo fa fonga se swafa foi. Ia wa le tautu mali I le fa leonga ia pe ana faiatu. Matua o le tanto va. Ia ai fo se le leo le nei aso me se foi o se sa vali taua. Ia mai proclame fai mo ta sei, fai mo ta la ei. Ia ua fo I le sanga ia neo ai o le tai leanga I luma. Toi whauaule o nanga lau BluTV le so tai au maratua. Saili se tātou fsotainga ma le tātou Minisiter masani. Le fionga ia fawalo. Harry Schuster, Minisiter o leo whanapui mai sereke, le Maua App, le fo to tula mai toro Samoa. Ia me se fo puipuinga. Ia me se I faise kala le ioi. Ele li av ka vale fo ile nau I tua po feo faise o so enga ma le fo ma ile nau I tua le pesi fa ma. Le so tai au. To ona ne Asiata Pio Vaoliko ma le tātou BluTV e mai se o le Tautai A'e ma le malo. Whasoi foia mai manuia. Tautua ma le au nanga le Maota o Samoa Service Station nei tōna I matu. Ma tau te utuina lo ta avale, ma le tele o nisi o matu au nanga I se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo I lau ta avale.
sapala ia foi suau mo lau tapani. A fai foi o vai pa o sa. A wala te pon ma tu te sapala ia foi e mo lau tapani. Molo no posila fia. Mua tapela uta vale pe auto. Rua tapela o telefone il time utu ina ila uta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua i fasa ina lo ta mafta pa ai no fuanga pa pe. Ota Samoa. Ole mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Mafta ila fia mai. We'll see you again. God bless.